makanan dong. Pengen makan apa tuh Fatimah teh? Makanan apa aja tuh? Naonnya bingung tuh bilang ieu mah. Fatimah pengen makan apa tuh siang-siang gini? Makan apa aja lah, yang penting makanan. Parayom, payung. Kebetulan Fatimah ada tukang peyem. Apa itu peyem? Tape, Oh, tape. enak tape. Parayom, payung. Parayom, payung. Mang, kade mang. Parayom. Payung, Kade. Aduh. Mang, beli tape, Mang. Ya maling tempe, Neng. Tapi payung. Apa kau bilang? Payung mah Neng lain dibilang di kilo. Pergi kau dari sini. Hah? Muhu Neng payung mah lagi. Alka, udahlah jangan dibeli, orang tape gila. Ya udahlah, jangan dibeli lah. Emang Fatimah itu mah tukang tape edan. Udah apa pergi sana. Orang tape gila, dasar ganggu orang pacaran aja. Aing itu laku dewe. Dasar pacaran gak bermodal. Pergi. Dasar tuh nggak modal. Bubuhan oge. Payung oge. Teka pada gue. Telaku deui, telaku. Dasar. Ini bohong.